Pamin tu ni hin iho India gam sunga ata anaso ruksar kiti no mai jenei tha kha thana akiwin ako na anamang thu in sei diu hin hichi mo tha no hi iti ko in akiwin ako na anagu ham a hi lole ipiti mangjeng the aham so pi ule now subscribe bolo like hi wa hi le lung sitin subscribe like share in bol su ke divin in kitim kidun a he hichi mo tha no hi kumni lang a hitan ajnei na hi hin lawang si na je in cha ananei pon a he ni khat hi thu ahung ki pen na chanu ruksar chu athitai tin ahung ki seitan a hi le anu apan jong hiti chun a naw akon chun agan thei chanin anandel lut win achanu hi nomei changkhat a hi ji chun anu le apan jong apon a hle jing lonin a he hiti chun achanu chen lhon mun chu ong lung lhon tan apan jong achanu chu amel moding ka chu anga lel in aman jong ka chanu mel chu nei ve sa win tuni hi ama mel ka moding uhi achaina hiding a hit ta je in hoiza hitam tin chen te chu adong tan hi in sunga kon chun ate pinu chu ong pot do in khosana nei lo olmo lo ta in koi in nang ho na nga jing diu na kiti ham na hungge wal je win kana vui do ta ve ke ho namun hin mithi koi so ding akiphal poitin na sana nei lo ta in a hin don but in a he hichi aza phat chun ruksar pa chu alung ahang le jing tan hin la imala alo thei pon amo ki ngai den tan a he aman jong hiti chun seiding anei lo pha chun hoilai jana vui him ham alhan be nei ve sa win tin a seitan a he lungthing no mo ta pum chun alhan langa chun aveding in achi tan a he achanu ki vui namun chu alun phat win anu le apa chu aka ki te thojing hlon tan a he achanu hlan chunga chun alung kim lo na hlon ho seijun achutika ka jing hlon tan hi a ep hi le nang hon jong ni he saw hi lo ham chom khat cha hi jong le nei ninga thei ju a hi hichi hi koi chona dan ham ama bo hi kachanei sunu ahin tun amiel moman lova nei koi jing u hi naki oi u hi nam tin anu le apa chun ami hliu mumpum chun asei hlonin a hi ajing ni kho ahung hitan ruksar nu le pa jong ajaw ovin ama hon jong am ho chona dan dung jin lai ho ho in alhan avuine lang uwa jong chun ahung ta win a he ruksar hlan ahin pha uwa chun jania dan chu to an ki bang tapon a hi le hi chi pha chun ruksar pan jong iti jani pa cha ki koi ho jong a hi ding bang ta lo gama hitam jani a to ki bang tapoi hi chi hi thildi the a hi poitin ruksar pa chun a seitan a hi jani ki vui pan pana iti tun leisit nim su pai jing aham pa cha ho jong leisit anat gamtan hi chi hi thildi the a hi poitin lai khrum ding chu azada tan a hi mi pi ahung khom ho jong chun ane vevin amhon jong chun coffin chu asit pha na aleisit hi nim su hitanti anati vin a hi le ruksar pa chu anu momom pon a hi hichi pha chun amhon jong hlan lai mi ho chu ako uvin amhon jong aveta vin a hi le apa sei bang achun ruksar chu an tapon a hi kachanu hi na tha thu a hi lo leo athi nung ajong ata sa ki gudo ponti kagin mo pe sa hi na tha thu a hi lo leo ama mo thi jing the a hi poi adam mo na ho chule anat na ho jong thu ki ja khalowa tun na chanu athitai hung ki ti jing hi ka ta san mo mong poitin a seitan hi hiti chun alona ji an he lo phat win amon jong police ho kom in fir anaji lut win police ho jong chu anlung kham thei le jing un a he aji chu mithi ata sakhat ki win a ko na mangjing kiti chu a he police ho jong chu ata san povin hin la ruksar pa chun ha sei wal ji chun police ho jong chun belha ding an gota win a he hiti chun police ho le ruksar pa jong chu a belha ding in ahung ta win a he police on jong thil dan ho chu ave win a hi le am ho jong chu alung kham alung don thei le jing un a he ama hon jong a hing akoma ho chu ako uvin thu ho adong ta win a he nidang phatang kumdang ho a jong
hichi thil hi kham laiza zani dunga motha khat ki vuiza ana talo hi na za diu ahin kumdanga zong khaem su khaem tin adong tawin a he hin la khian khat chun sir lai hi mun ong chule koi matapo ki che lo a hi in salin ta ho zong a hi ze in sa hon abol hin te tin a sei loi zong ana uvin a hi mi him athisa khata sa chu koi in zong ipiding ati ding ham hinge sanadang ka hoto ki vuitha a hi lewang sanadang ka teji a abol uham zong ti the ahin mithi khata sa chu ipiding zong ki ti ding hitam tin a seijun a hi le police ho zong chun alona ji an heta povin a hi police on zong ipisa hi zong le lai akilai na sunga kon hin kaido thei ponte san abol a hi poi tin kinil na lin ta khat ana su lo tan a hi sa ho in abol a hi le a leisi chu kinung vu dim lo ding a hi hichi thil so hi mi him te ma kharin abol a hi tin a seijun a hi hiti chun police on zong amho sung in thil dan chule thil so dan thu ho holding in mun chom ho akon a koizun chule a chen na in na investigation bolding in ahung tawin a hi amhon zong thudo na ho ananei jun a hi le ajipate chun sir ruksar hi depression nat ne nei mi khat a hin hospital a zong akijen lai ta eidal ha u a hi kumni lang a hitan hin la tuni chan in ama akon chale naw kangai chat u a hin hin la tuni ge jin naw abop thei poi tin a hin phung do un a hi ate pinu thu seidan ho chu angai jun a hi le police ho chu alung u ana kimbe pon a hi amhon zong koi doctor ham akivet naw chu tin adong un a hin dal hatawin a he police ho zong ahung uvin amhon zong akivet sa nanu doctor sunita kom achun ahung uvin amhon zong thudo na ho ananei jun a hi ruksar kiti na ni het kham ama chung changa ipi na het am tin anadong un a hi doctor nun zong ahin sejin henge kapisen a he ama hi hunso ta pi zen hi na vop thelo je a depression na nei za ken kanajen jing a hi tin en sejin a hi chule death certificate zong ken kapi a hi tin an sei ben a hi police on zong alung u ahin gel kit un mundang ho chu check ahin bol un a hi le hi chi ruksar thi ni avui niu ahin akom la achun pasal khat zong aki vui je ti ahin hedo un a he I ati le pasal pa chu manglova motha numei nu chu mangthei a hi dem tin alung u aboi le jing tan a he ruksar pa chu thudo ananei jun a hi le aman jong police o kom achun ajinei masang thu khat ahin sejin a hi faizal kiti pasal khat a umin hichipa hin kachanu hi adei chan chule ka in uwa zong ahung in pho zong kana pho kha in ka ho se kha e chule na chanu hi ke to nei ki chen sa te jin tin noisi te in zong e ne bol kha e tin ahin sejin a hi hichipa chun police hon zong faizal chu sketch artist so ako uvin alim chule amel address so analavin ahin hol pan tawin a he faizal hi ruksar to anakingai an hi vin hichi je hin ruksar thin azong chun faizal hi ahung in hin la apan ana phat sa lo a hi ji chun akom ana nai ngam pon a hi hiti chun gal akon chun ane ven ana pon le jing in a hi ruksar pan police ho kom achun kachanu vuinikin na zong chu faizal zong ahung in gala kon kamu e tin ana sejin a hi amasanga kona zong anakingai khasa a hi je uchun police ho zong chun faizal chu agin motawin police station chule amho sunga CID thugu pele le ho paw apevin faizal chu ahol pan tawin a he ruksar aji pa hin aji khat anhi ta ji chun alung set in agel jing in a hi chule ruksar in adam laiza athu sei ho agel do in ana in a hi le anu ahong in photo ti chu lim ni ahin choijin achapa kom achun ave sa atan a hi ipidinga hichi naw nei thei lo ho po lung negel ham ama ja ison ipa mangding na dei ham
akithi do hi e ho dinga pha a hi tun limte ni chu ven lang na dei jo jo khilen in agan na thei chana ji na nei tha ki ding a hi tin achapa chu an pho in a hi anu in izat a sei wang achun aji nun adam laiza ana thusei ho agel do in a hi iti ham khana kakijen hi aphat chum lova naw ka nei lo a hi ta jong le hi chi in sung a kon nin e sol do hi in hi chi lai in sung a hi ka thi ni chan gi jin nei pi jing in lang chule jidang ke hiela naw nei thei ding na dei a hi ta jong le hung pui lut in ken kho ka sapoi tin ruksar hin athi masanga ajipa koma an seijin ichi ho chu agel do in ajipa hi akingai jing jing in a he KJA in sunga son lepa abei ding wang kanom pui na dei bol in hin la kanung langa kile ding in wang nei sol hi be in tin ana sei ho alung in agel do jing in a he hin la ni khat hi truck khat le scooty ana kita to in scooty auto no mai mini hung to te ni chu nasim le jerin kiti u cha chu alen jonu nasim chu apet pet in an thin a he jerin chu nasata in amazon thi lo wang chun ana ki sukhan a he muslim te a hi je uhin amo jong hi e ho bang a ki vui tho jiu a he nasim chu apet pet a thi ana hi ji chun amo hon jong asa kho to kitu dungjui chun ana vui kitun a hi le ajing in amasa bang achun nasim ta sa chu ana ki khu do in ana mangkit in a he pasal ho imacha tiji lova iti numai khangdong ho ta sahi thana kona mangjiu aham alungu akham thei le jing un a he phachom khat zo in police ho a kon in faizal umna aki hetai tin thu ahong kipetan a hi amhon jong faizal chu police custody in akoi jun amit amai hian un achuti vo un thudo na ho anei jun ruksar lungdam sa hoiza na koi ham tin thudo na nasata in anei un a hi hinla lungthing sialin asejin atusei a khial de pon ruksar to kana ki ngai dan thu ho chule akilung si dan thu ho asejin kapum pumin thu dan ho chu police ho ko machun asejin a he sir ruksar hi kahin ko sanga jong kana I zo a hi adam lo thu chule ajipan abol ken theidan thu ho kaheji in kapona ji le in a hi hinla ata sa mang thu hi ke kahi mo mong pui hejong kahe phapon kimatna niaw cha jong kani poitin lungthing sel in police ho kom achun ana sejin a hi police hon jong hiti chun zat in avevin keso thilsu ho chungchang a hin abui le jing un a hi hiti a aboi jing lai ta uchun ICU a jerin chu damdo zo talovin ahung thitan a hi ahung thi pha chun avui ne ding mun chu ahung boitan a hi aji chu akivui zo nizan le aman ji chun akivui naw mun chu khiel ding a hitai tin boina ana su tan a hi hinla police le athite in sung chun gu thim in ki hona ana nei jun amon jong akinop to naw dungji chun ana vui jovin a hi amhon jong avui zo uvin jan achun ananga uvin a hi le pasal khat hi gelpha lo lang ta in ahung in amhon jong adel khum un araman do tawin a hi hichithil so na chunga hin mi izat ham hi gin mo chule ngo na za chom tampi anani ju a hin la amho chu anahi tapon anigel lo ule anagin chat pha lo u mi khat zo anahitan a hi Alex kiti pa hi mithi a tiang ule amo hin than hi acho jiu a hin than chowa pang Alex kiti pa anaw pa hi anihin a hi amhon jong thudo na anani jun a hi le hitin an sei do in a hi ka upa hi sora ko na jinesa a hitan kakigel ji in ken jong kathang silhe ji in a hi
hiti chun phat ahung chal in a hi le ni khat hi nunga khat hi hoi ka sele in ken jong akom in ka ganai lut in kalung si dan ka sei le kamai e hin be pe in ken jong hiti chun kalung ahang le jing in achunga phuba la ding bo chu phat tin in ka gel jing in a hi iti le achang in ahung dem tin ni si in ka nga jing in a hi le ni khat hi ama jong achang si in ahung in ken jong mi lo ka chu chance kalan hiti chun gammang la a chun ka ki bon hlon in a hi le ahung thi khatan a hi achunga ka chan ho chu a dei lo ji chun a peng in ken jong akam kam me e pen sa lo ding ka ti na lam in ka ha mi awal ji chun a thei tapon an thi tan a hi hichini ko akon chun numei a hin na lo chunga khan si na ka hin bol pan in a hi le thanop na lunglu na anop na ka hin nei den tan hiti chun aban bana ka hung chal to pe a hi masanga jong numei izat ham ka hin bol a hi tan koiman ane hedo pon a hi ni khat ni izat ham ka koi ji in ata saw ho ahung hi mo thim ting le mun chom khat na kana vui do ji a hi tai tin jong an sejin a hi hitabang a athisa khat chung geja khan sina alhun jeng hi lungdon ta khat jong a hin ki cha jong a umin a hi ichi hi e ho India gamsunga Uttar Pradesh UP a thilso gimne tizat anasu khat a hin a hi hena akibelap na dinga ihin sei zo u ahin aselanga inala lo divin ikitim kit u ihen lang athisa khat chung jinga jong hichan geja chon sina khan sina jing hi ipilunggel inei zuwam angai zo sen hin sei zo hite comment in